kunalolu hlelo lolu okuthiwa iMoja Love engivamisile ukuzwa ngalo, angaze ngihlale phansi ngilibuke. Kunale episode edumile nje yalo mfana lona othe kuba nomzimba nje impela, bathi bani bathi usiyacela kanye nomkakhe uThando noma uThando kulapho nje. Ngihlale ngizwa-ke ngabo kodwa angaze ngibuke nje i-show yabo idlale yonke iziphele. Kodwa khona i-episode abayifakile lapha emafonini sengiyayibuka-ke. Ngibuka umama la, uma kaThando ubezolwela ingane yakhe, ekhala ngokuthi le nsizwa le iyamhlambalaza, yena usiyacela lo uyamhlambalaza. Yini esho la koma-TV ukuthi uyabanda, yini engamtsheli ekamelweni, yini ezokuveza la koma-TV. Loya mama indlela abelwela ngayo ingane yakhe, leya nto ingifikisele iy'nyembezi. Bengiqala ukuthi uma ngibuka nje ishow kanje emafonini ngizizwe ngifikelwa inyembezi, ngizizwe impela zigcwala amehlo. Leya episode leyana bekuphakathi nobusuku ngibuka, ngicabanga ukuthi bekuwabo-2 kanje phakathi nobusuku. Leya nto ingenze ngabona ukuthi kanti umzali ukuthanda kangaka, kanti umama ukuthanda kangaka. Loya mama ubonile ukuthi ubengenza noma yini eyenzela umntanakhe, indlela abebathuka ngayo, indlela nje abekhuluma ngayo, bese ngenza noma yini ukuvikela ingane yakhe. Ngithe uma ngibuka-ke uma bekhomenta nje abantu, ngabona bonke abantu bemeseka lo mama lona, ngaze ngasho ngathi bafowethu, usuke ubusisiwe uma usuke usenomama, ngoba lola Thando lola onjeyana ngicabanga ukuthi ligcina kumama kuphela, akekho omunye futhi onaleya nhlobo yothando, umama kuphela ongakuthanda ngaleya ndlela. Bese ngibuka-ke ekutheni uma ukuthi leya nto into yangempela, ngoba ngaqale ngacabanga ukuthi kuya-actwa, kodwa kuhambe kwahamba ngezwa kuthiwa hhayi lezi zinto ekanje ama-reality show. Ngase ngiyibuza ukuthi uma ukuthi ngempela nephila impilo enjeyana yohlezi nikwebhana nixabana, kungani lento lena nize niyikhiphe ko-TV, niveze ko-TV, ngoba phela leya nto leyana angiboni ukuthi mina isezingeni lokuthi yaziwe umhlaba wonke. Kodwa-ke phela ngeke size sazi ngoba abantu njengamanje sebaphilela imali, abantu sebenza noma yini ukuze bethole imali. Abantu abasenendaba nehlazo, uma nje lelo hlazo lizobafakela imali, abantu leyo nto lo bayenza. Ngiyamzwela-ke loya mjida loyana, yena lo kuthiwa usiyacela, ngoba into engiyibuka mina ngendlela asenesicwacwa ngayo. Loya muntu ngisho umbuka lana emafonini kukhulunywa ngayo, uyabona ukuthi bonke abantu sebeyamnyanya. Ngiyabuka-ke ukuthi akuzukuhamba kuhambe begcine ukuthi uma behlangana naye-ke, ngoba phela uya ngokuduma vele, uzogcina seduma saziwa. Akuzugcina abantu begcine sebemshaya noma sebemlimaza uma behlangana nabo noma emadolobheni nje ey'ntweni ey'kanjalo, ngoba leya mpilo yabo leyana, uma ukuthi ngempela bayiphila ngempela leya mpilo enjeyana, leya nto akufanele ngempela ngathi ngabe ivezwa ku-TV.